hanesan público antes ne hatena ona katak hafuinde deliu deliu wa Daniel Filakusi competição ia Bali publicamente ona katak deliu se arranca ba Canada ko di tour treinamento ia neba tamanema ka oiloron El Matador ho nini sponsor Caltech halo hela conferência conjunto ida ba público atunune itania boxista deliu sábado atu arranca ona ba Canada tamanema ka obrigado barak baita boser ne presença objetivo central conferência imprensa da nema ka uisa atu anuncia konaba viagem itania atleta profissional senhor Deliu Ninian atu ba Canada por tour treinamento com formação intensivo durante fulan tolu ihaneba o isa atu bele haser ninia conhecimento konaba conhecimento técnico skill ka conhecimento cerne o isa nia bele prepara ninia an atu bele ba futuro ninia tamba El Matador ita hotu atene katak narambot ona itene objetivo central o isa ita atu promove jovem timoroan serninia talento husi railara nomos uisa itabele loketan itania liras nene pa internasional tamane hanesan klube El Matador hanesan mus embaisador ida timor niamba mundo provinsa internacionalmente bele conhece konaba Timor Leste no boxista timoroan sernema qualificado e itania nação. Em primeiro agradecer a Mano Roma que me a oportunidade de actividades a tubatur a treinamento e a Canadá. Primeiro agradecer a Marcela nos man especial a Caltech no linha estrutura toma nebe mak suporta to ulu in ante zero to agora El Matador começar hari nya puto agora ausente contente TV ba oportunidade ne espera kata how yane atividade ne bara how treino how ba escola ba serviço how sempre lava la me how se hetan juara satan how se ba tur ene ba how nia serviço mane how nia escola mane waktu tu makne how se hetan saya espera kata motle mak how nia me se sai real sin aidane fundok filamai how prepara na patin ene ba karikya ba ne ba hanesan avente ne mak pon treinamento treinador nos pon kariknya hetan oportunidade dia kusi Canada então ha bele jogo sine ba zulu karek bele ha merkaran bimak bot Canada be nação ne bimak bot karek dia kot confiança ba ha bele jogo sine ba se bele merkaran be bot dia kluita continua merkaran be bot porque tamo hetan merkar ki sarohanya ni hanesan tur ba haunya suporta Marcela manjong ne bema suporta how tur siraninya hakar saya sirah hakar kau mai joga ya setelah Jakarta ga o joga ya Canada how tur siraninya apa karik bele how bele tur how pronto atau ba compete ihane bede hawanesan manua mantimo sempre a nação ne bede ba futu ne be pronto ba futu ini hanesan foi primeira vez how ba isa ita nação ne bima ki hanesan dalan ne bima how ba loke ha Europa foi primeira vez how ba loke dalan pa Timoron Laos e ba El Matador me na loke ba Timoron tu atunene bele hetano oportunidade ida ne bima itaninia estado confiança basira sira bele aumenta sira ninia habilidade atunene bele hetano oportunidade atuba tuir nação ne bede dalane hause
banyak lo ke Batimuron bahau ni alin sira ya lili bayar matador hau lo ke dalam ba alin sira waktu hau ihane itaninia trinu fatin ngane sang nona sang sira selo emana sang be bo nas tasan be ma ladung completo mebe ita se hetan juara ita se hetan mana satan eman sasana be completo hau preferir ba pelati karik pelati dia kantong dia mas hau fiar kata monjo no mansela pasti hari dia memang kau seba. First and foremost, because I'm Canadian, so I have contact in Canada, but most importantly, Montreal is a boxing city. Montreal is very famous to produce a lot of good boxers over the year. It's also on the North American boxing market. Therefore, there's boxing matches in Las Vegas. There's also boxing matches in Montreal. Montreal is a very famous city for boxer. And most importantly, the coach that we have for Delio, his name is Stéphane Larouche. He's a world famous coach. He has been the coach of the Canadian Olympic team for multiple years, in addition to produce a lot of world champions. So we're very proud that he has accepted to evaluate the skills of Delio. And in addition, he has accepted that later in June this year, Abilio will be going to Montreal too to train in the art of coaching. So as a result, the skills of Mr. Larouche will be partly transferred into Abilio, and Abilio will be able to bring these skills back to Timor-Leste and train even more good boxers. So, ato halo sa manlit kata ini Canada tama au ema Canada au kontak to Canada ato bele fofatin badelo. Mabe kata kata Montreal ne cidade boxing. Ia Montreal boxista barak nebe mosu neba nos barak magbazoga iha North American, Estados Unidos American, Las Vegas, barak mayo si patela. E mai da nebe ato se for treinamento ba delo Senhor Lagos ne pelati da terkenal iha da neba mia pelati da nebe consegue lori equipa nacional Canada by Olympic no ida nema kalo delo teba e sendo kida maka depois de junho você oportunidade para las para boxista mas depois para treinadores então minha irmã Abilio temos a oportunidade a batar treino para treinamento formação treinador minha Canadá no te espera kata Senhor Lagos de experiência né se transfere através de Abilio pode ver mais ajuda aí